praises and all the glory. Ele umale atua lo vi inga tai au le nei. Mātou te pese ma whaalangi lo le lei. Mātou te alalanga ia te oe. Awa oe o le tamai tu mo i le lofa ma le hanga le lei. Mātou wala au le ni tai au liu liu walo mai o fufonga. Sila sila ma le alofa i lunga o tangata. Au mātou pe pese. Ma whaaleo la o fio la mātou vi inga le ni tai au. Oh, hallelujah! Oi ese tu sama oi. Oi se tu sama oi. E te tau, e te tau, e te tau. Le vi inga ia te oi le tai au nei. Oh, hallelujah! Hallelujah. Oh, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Nganga pa ia fa manuia nei matanga. Oh, hallelujah. Blessed be the name of you, Lord. Blessed be the name of you, Jesus. Hallelujah. Oh, yarama sikele mande. Father, we worship you. You are holy. You are holy. Yoele tua. Oh, hallelujah, hallelujah. Perfect time, perfect time. Oh,
Tatualala mai lalo ia mai visini. It's a talafapea. There's a story, but it's a true story. It was written by one of the men very close to the Tsar of Russia. Tangata la talata telona loto ile tangata lea ta ole Tsar Nicholas I. Ole pe ole tupu lea navai tau ma navai taimi o Lucia. Na sa iri le war tupu lea e se avanoa whawhenga nuenga ilo nā tari. Ona whamailo le sa lepo Nicholas, okay, a mailo wa tari e whawhenga nuenga. A watu leo o le li le au whenga nuenga wana pa aia atoa le barrack o le mea ina nofo I tangata au tau a oia na te managing al finance atoa alu tausanga wa fai asi telo le tupe u whaonga le tangata lea. Le whamaoni lana ngā ruenga. Ona whaalongo loa lea o le tangata o lea a mai au other chair e audit ia tusi. Ona alu loa lea ua mapa ai me ma tilo mata. E whaisinga teles. He doesn't even know how to pay up all the debts that he owes. Mea uma. Le lope whaafea o na tutongi. Ta sila mea na mafofau to commit suicide. Pule no na ola. No folo le matusi le tusi. Mai ia whaapea I le tusi. O ai se na te mawhaia. O na whaamangalo I lau sala. O ai foi se na te mawhaia o na tongi sala moa. O tu ilo na loto mo lona mafau a tasu mo le lua le po no folo le mapule I le ola. Wa longa tala ia Nicholas Paul Sarlea I le mea o tupu le li lea. Tasu mo le lua o moe ngase tangata o le whaina te. O le whana I lona lima ma le tusi o lo edise o na lima ma le upu whapea o aina te mawhaia hu ken o aina te mawhai o na tutongi la o tālafu. Sau leo Nicholas tonu tupu leo Lucia sau tonu tilo lai o le whana I lisi lima a le tusi I lisi lima ma baba aia tu tamalo I upu ia tusi le tusi ma le whaupunga whapea o aina te mawhaia o na tutongi. Tanga o leo Nicholas was saini e lona ingoa. Nicholas can. E mawhai e sa o Lucia le ta o le tupu o na tutongi I le mea wa e whaia. Wa te I fo I nunga le tangata le malama le tae au la I le whana I lona lima ma le tusi wawa I atunga o lai saini mai o aina te mawhaia a tusi Nicholas. Pape o male ata le tātou ali. Ina ua whanau mai o ia e petele ema a o ta oto Yesu to tonu le gradle moenga o loo atangia mai le sātau o ona tua. He was born with a purpose and a mission. Ina ia accomplish le mea ma na o ai lona ta maa. O aina te mawhaia o na totongi le tau o lau wansala ma lau wansa. O aina te mawhaia o na tali le mana onga o le atua ini o whaia na ve ese tātou mai lo loto le mea le lo tātou ia. Ai tali Yesu o te mawhaia. O te mawhaia. Amen. Ele I mawhai e stangata soifua mai leo langa nei po lo langi nei o na tali le mana onga o tama. To e sawa o ia I lo tu tangata e tali le mana onga
Nei au ne whano oe, whano lo ainga, whano lo lau whanau, a ia maua tātou le ola e whapapa. Waina te mawhai ona tali. Tala lea al tangata lea lana tusi. Who can? Waina te mawhai. Ai tali Nicholas. Tali Yesu lon tama o tele isau e whailo loto. A ia whai alo whina ngano. Na ia iloa ma mao le matui o whao. Na ia iloa mao mai le wheanu ma le pō. Na ia iloa le whaaluma ma mea leanga e whai e tangata i a taia. Na ia iloa ma mao. Ai na ia tali a. Na ia tali. Mele le te tau ia tau a ia o nofo amo vava ai te ofo. E sta ngata e sau i le alii ai toi solo muli no no langa. Te ofo. Te ofo po sta ngata e ola pe se o langa luma tua o te ofo. Nanga ile iai se teimi na give up a Yesu sa taulo. Ile iai fo se teimi na give up a Yesu le mana onga alon tama. Na ia iloa mamao. Le ala sa tātou tala iai le taia. O lo tātou iai tai au nei alo whapena ana tātou ai le ata o le kirisimasi. Kirisimasi ea o se tūlanga le ofo tai o le alofa o le tasi. Kirisimasi ea o le tātou whai mea alofa o le tasi. Le o le kirisimasi o le na whai mea alofa mai i le lalola. Ina i ola le whanau o le tangata o le se wha moe. You and I were born without hope. You and I were born into the midst of sin. But God reached down. He reached down. Oh, talo. Ametele faya oya oyel tayalne. Say to yourself, I fear no to solo muli mai le mewa umano uloa o te manuia. Aya oilo loto. Say to yourself this morning, how in the world will I ever turn my back against this man? The one who saved me, the one who blessed my life, and the one who gave everything to me. Amen. Tala no ai oi Elia tua. E umale aso le li matu te whaaleo. Matu te wha upuina. Ile malia o matu wha matalanga le atua e te wha whongaina. Ai tasia me te sila iai. O le loto salamo. O le loto salamo. Te ngate wanuti mo moia lo na loto salamo. Fo I ese maliliu ese mai leang sal. Ai whaasang sangatu ia te oe. Awane pe mātou le talo le forsaio. Manatu aia ilona lelei. Manatu fo I ana me fai. Ai mātou te manatua le talo le te lona. Tutu ma mao ma popoane le fatafata ma baba ayane ia oe. Tangata loa I leiso na awala. E au noa ma o Yesu o le tali lea. Au noa ma oe le aise saolo tonga. Au noa ma oe le aise fi le mu. Au noa ma oe le aise oli. Au noa ma oe le aise fia. Au noa ma oe le aise saolo tonga. Au noa ma oe matu te le maua le ola e wha babau.
Ele maua se sime. Oh, hallelujah. Si elo lima matau ya te ia mai whapei fo yo Yesu moni whamaoni au no moe. Mātou tele mawhai. Hallelujah. I ia oe le atua. I ia oe le tupo male li oli. Oh, mighty God, we worship you. We worship you with leaves of adoration. We worship you as a company of let this temple be a place where your glory is and praise as we stand in awe and worship you. We worship you and lift up we worship you as a company of praise. Let this temple be a place where your glory is and praise as we stand in awe. Oh, Lord,
paia lava oe. Oe di ia lava oe. Le atua mamana. Oe di ia oe. Le tamai mamoe. Oe fasilina oe. Oe di ia lava oe. Sanga e o matai maua e o mai ai lo peso swani o lo so swani mai ai o wa alea na te le tu la kuaina o ia mape valo wae na te leo leo Oe ole tua o lo mātu leo leo ma moe lava oe. E ui na vesaua ino mātu o langa. Ma o mai whainga tā. O lo e tauteia pēr lo mātu wholanga. O lo e iai o mātu ngā tunung o tinga ma pua ngā o leo langa. E te whaea o mātu ulu i lunga i taimi whainga tā. E te te tai mātu ila wa miatori. E te whātonu ala i o mātou tangata. E te amaia le oli ma le fia e le mawai. Le ala sisi me a whaile ni tai au. Nga le alanga le oli, le alanga le manu malo, le alanga le fia. Mātou te pepese ia te oe le tai au le nei. Ma mātou abatu ia te ole tau langa vi inga. Awa oe e te tau iai. O oe te tau iai. Wa se ona oli lo roto ia Yesu le ni tai au. Hallelujah.
Give him a big clap offering this morning. Praise the Lord. Praise the Lord. Say it again. Say it again. Say praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You may be seated. La wachilo fanga luenga molita tu chaulanga ni chaya. Nella fumata